Kumina US President Hanna nei tura Tukin Khan President nilai Joe Biden le inthan masa a apai thak tak tuna Republican candidate Donald Trump te chuan inchapcharna hmahruai an neya Biden a trong hriat hlei theilo changa tam hle a Dawt an soi ve boka heng vel hi isoi don te ang chumi hma chuan Nual Computer Institution a DCA ronzir vero le computer thiamna taktaki du chuan instructor zir chuakin azirtirna ngei ronzir vero admission free ania kanhena zirte chu heng online service te hi athlonin kanzirtir telbok pen card apply learner license apply udiam registration golden card aba card other update and download employment registration solar power backup kan man wangin power supply a har satna kan neilaw July ni khat kumsang ni somni pali tangin class tran torani a city chan ngei theinan ron man mo ro le Nual Computer Institution Bichalmoya Building C4A 1 and 2 Amveng South Aizol near Amveng South Bazaar contact 8974287347 8414893410 Debate an nei hma khan Paula Trump le Biden te hi aninel tok hle inalanga Republican hian ma an hruai hretangai niin debate an nei hnuwa Trump atelam hi an kang jok bokin arinoma survey an neya chuan debate ma hian Trump adu tu chu za somli pariat vela chu taneya Biden adu tu za somli pali vel ani boka inel to katranga intlan san hi he debate an tumpakhat aniome apumpuya Trump achet hazo kangayaneya Biden hian Trump dot soile athu warlai te han soi chuak thin ma se he debate hian tunge thu nei tu jok ti Trump hian alantira Biden hi soitur hai chamin atal boi tenen atan zanduam takani lem lo tin political observer then khat chuan an soya Democrats lam chuan Biden hi thlakan du hialang tipol tepo anom bokane inchapcharna hi CNN buat sayaneya Commission on Bi-Presidential Debates te huai hot thinero chu anilova ma taka an nei chan hi candidate pahnih te hian vote thak ma turte ngai tua andu jok wanganeya vote thak ma turte hi September thla tangin vote an thak tran threina inchapcharna hi September ni soma an nei le don bokane debate hian White House lualai Joe Biden an atira asoi that ve telulnen atop lama chuan ariat chhauta a thusoi chua a har satle inalanga Trumpan hei hi rem changa mangin Biden a chaklona lai nia riat lam hoin akwai hera danlova US a pem lu na tele economy chungchang te asoi chua kane Trump hi angeyom ve angreng Biden a thu soi zoa hosin enge ngai dan tina zota athu soi kha atop lam engma ka hrelowa ani poina hriat bi ka ring lo ate anin beina thren khat phei hi chu ami malang reng golf khel chungchang te neya Trumpan sipai veteran ho a chek solna nia soi chungchanga Biden chuan thizinga po afapa telve tin Trump hi mitenom le lak tlak lo tina kowa Trumpan min punang hi ka soilawa min kauna khan ngai damdil ka phu te ative boka vun ngau chung nun na buaipui chungchang te thlengin anin zui bokane hebaka hian Trump chuan inthan masa ang deuh khan politics a ailpui then khat te chu thlantlin ani chuan tanina akhung tur thu asoi chuak le a chungzinga chuan Biden a potela Ukraine le ramri chungchanga poi khoya pune Biden a hian Trump a thiam lo na chungchang te asoi chuak ve boka puitling film star amut pui tia pu chungchang tenen lam asoi chuak boka
an inchapcharna boruak hi atrang viau an pahnih hian trumdang in thlanang lo takin president lo ni ve to ania in soisel na tur lai an nga dun khop mai Donald Trump hian in thlan hmasa khan vote ti ching pen ani tin result apom du lo ani kha November ninga a president thlanna result apom do nem ti zona achang thadu vak lo in thlan chu adikin azalen turane tin kumsang ni som ni in thlan pui result chu ala soisela ala pom theilo wane khami truma in bum na le thil dang zong te kha anui zathlak hle ani atia President Biden a hne na chan kha aring hlela in thlan result ti dang lam tumna wangin Trump a hian Georgia le Washington ate thubuai anei mek nge bokane tun presidential debate in lan te hi October sang ni som niami chia te khan neya inchapcharna do sana anin mulena masaber ani boka hemi tur hian Biden a chuan Maryland ta Camp David ta kar khat chung in buat saina neya Trump a ero ahun tamjok rally in amang thungane Biden hian inchapchar bulran natan COVID-19 ripui len laya Trump a chet chiat na aron soi chuaka kan ramakai roi lai khan kan economy chu lungtum thla kang main atlahnia mane kha engkim achok boya keinin kan siam thale thei chawani ateya Trump athung chuan kan ram chanchina economy ro puilai ber kan siama hetiang hian kan ti thangai lo mi zong in makan teya ramdang te poin minen tonani kha ative thung inchapcharna hian anram ta na an mathlir in kaltak mai anron chop chua ka ti theyome Biden chuan khovel ram rang oron kaneya chubaka tu man chaklo le derde pa min ngai lo atia Trump hian Joe nangle ke hi heta hian kan thuta he in hialna a hun tam tak kan khoral lai hian kan rama cheme kani ative thung Trump hian Biden hi danlova pemlu chungchanga voi tam taka soisela Biden hian ramri honadu kan ram hi ti chiat poyetilova danlova lu te hi vote bank katana mana tumani tinapu boka Biden hian hemi chanlet na tan hian danlova lu tele poi khoina hian inzomna nei lauti zirchian na tangin mu theyania hengmi te hian US apiang te ayin poyan khoi tlem zok ti tarlang ve thung anin hialna langsar le tak pakhat chu naw ti tlak chungchang ania Democratian naw ti tlak an thlopin an kalpuya Republicanin sarkarna kan siamani chuan kan ti topang anti ve thungane President Luile President nilai in nialna nia inpu tonna atamin Dawt po ayin cycle nok mai Trump athu soi ngai thak chuan US President Joe Biden a hnuaia US chu atlahniama anram economy atlahniamin rampon atangin dan lovin misual anron lut hum ni te poin alang theya chumi te wang chuan dan bo chiat na po asang chho hle in angai theyane Biden ero chuan thuneina chantir khan thilman sanchak zong inflation rate za pakwale tuyal theiman dollar nga te kan choma kan siam thra a napo tamtak kan siam tin achan dik takero chu asoi du lem lo thunga an pahnih hian thuan war ve ati theyome Trump ale hote hian a president ni lai khan US chu history a economy ro pui ber an thlen pui tin an soi du hlea hei hi adik tok lo thung a president lai hian ripui lenga wangin recession lian tham takat hlenga sarkar chuan economy ti ngenan kumsang ni som nia khan dollar trillion thum point pakhat tapuka Trumpan White House alu tir ain achuan nuwa America rama nawang jok bokane inchapcharna hian Trump a hian rilen machina soi chuak nina langa a president tir kumthum chung khan an economy thana chu za pahnih point paruk pasari ania
athra hlea mase kumsang khazakwa somkwa pathum atanga sang ni pakhat hlenga Bill Clinton na Trump ni chung khan za pali velin athrang niin Bureau of Economic Analysis chuan an tarlang Biden a hnuaya hian Trump a hun lai ain maso na achak zok boka han soi vul chuk thei ani lo na chane ro chu awm thung Trump a hian ripuilen ma khan unemployment rate chu za pathum point panga velin atitla niama Clinton a hun lai a phalowa Biden a po na tamzong participation rate a thazok bokane Trump a hian a hnuaya inflation tlak niam dan po asai du hle tuial thei galon khat man dollar khat point pasari velin atla niama hei hi digma se in khar khip lai liar thei veivak an tam lo lai re tania tuial thei man tlak niam chan hi khovel pum huapa hrisel na lama harsat na wang niin Trump a policy wang ani chia lo thung chutiang bokin ripuilen lai khan kumsom thum chunga inda khamman mortgage rate chu za pahnih point paruk panga atla niama hepo hi Trump a policy wang nilovin Federal Reserve in economy chaklo tak thlop tura an malak na ra chhuwa aniye anti chuti mek lain Biden apo asoi dik bik chuang lo thunei na chanlai khan tuial theiman chu dollar nga ni thu diklo takina soya US Energy Information Administration data in atarlan danin January sang ni somni pakhata Biden a anlak lu kar khat chung vel khan tuial theiman hi galon khata dollar ni point pathum pakwa velane President hian inflation sang takaro chun thu voyenge moza ta soiboka tun mai nilo mei tha a interview ane na January sang ni somni pakhata thu nei na achantira khan inflation rate chu za pakwa ni thua soya ani na takai ro chuan za pakhat point pali vel chawane a president atanga thlasom pasari chung khan apung chhozela June sang ni somni pahnia khan asang bera za pakwa point pakhat aneya mase chutatrang chuan tlahniamin kumin mei thla data chuan za pathum point pathum vela a om to thungane Biden an a hnuaya an economy ma ason ti po hi adik pum hlumbik chuang lowa mi makta duai som panga te tan na siam man ti soya data in chu athlop lain achan pakhat chu ripui ei chiat economy aro chun wangane ripui len tirlama khan na hlo na anasa hle ani kha Trump a hun lai khan na trau atret le man to Biden a kai hruai na hnuaya po ala in chun zom zela a hmalak na wanga ni te chiam lo danlova pem lu chungchanga ram dang tanin le ril rulama harsat na neite en kol na munaruaka US lama anron thon tia Trump a soi chu finfiana omlem lo ania danlova US a pem lu tam tak an pun le poi khoina hluar inzom na lai om chi alo boka rampu mangphei chuan poi khoina thleng hian tlem lam apan zo kane danlova lu jinga poi khoi tu lian pui anom nuala chuti chung chuan zirchian na ranga danlova ram chunga chengte chu America apiang le seilian te ain tharum thona le rihlowa wanga man te antlem zok ninan tarlang thungane Biden ala chuan kan sipai zinga nunna chana nomlo Trump a hun layang khan ramdanga sipai kan ti thivak ovak to lo ateya Afghan lama mi som pathum man thi mana chubaka chuan insulin man ti tlom chungchanga ni se Trump a malak na kha athil tiangin achua mi amai boka Ramrika noya Border Patrol Union in min thlop tia soi chua phei chu Twitter kaltlangin Border Patrol Paul hian kan thlop ngai reng lo anron ti ve boka ram rangin US chu ron bera min mang te tia aron tu nia soite hi ahma alo omsa dai to ramin tel kho mania Trump a hun lai kumsang ni le som pasari borvela khan thar thoin chungmi te chuan anron lem lowa
an khal phung pa nga yene zan khata an pahnih hian thubel chian dol lem lo som thum pakwa vel zet an chak chuak manane